ni ewo tumi na so o man ni mrakuni ni di tumi na ma wo se kokromoti na kita wo no tumi wom tifa kwoto aba woni bidia na kyesensem wo ha den na Ghana fo so ewo bie nipa opipie aduasa ne akire bomba yi no dodo na kokromoti ne ewo binti ewo tumi eti nyame yadom bosomi etwatwo ne dia ye toso nson Ghana fo sa kokromoti ne ade kwa kire se hwan ne epese wotena so se omampani wo mayi mu na sabusua ye bekwa na nsem wo mpanimfo no ka kire ye wo bosha akese Bocha has said you are watching 388 young people are man your corner and for their tomb say near your car yeni. And no soon ye began yet what to studio. Na ya pesa some numping for car yeno, where to me a diso, and answer when to me any so. Na Bocha would one 388 in a bushier, a muba koyan PP4, and yet a free bra nanado, Ghana mampeni, why ye not doing so begina. Na what 2 franc adia man pipi amanyo kuno and wojom wo twaye one rin kura ne dika wa ma na da so da na no me ba free senior high school meye Ghana for bisi won tumi nye Ghana for bisi eye impossible enya de se betumi aba so wo meye no wogina mo se meye wogina mu meye anampa 2016 wo ba ye na kyesa niema kese boche no wo cheye no abusue mu baako Yempeni fodi kade cho fem amanfo ka so we de asem pipi amanyoko no wodi mirika dodo ase wo predodo nanso Ghana mampani ka asem meye enye chese woko amno ni kura na ma ye bisa ni interviews awodo wo so be ye free senior high school kwan be so na wo be fa wo be ye sika ben ye de be so asene ama free senior high school na twumi akoso sa brande na sa adwani nsi papa nanso niema wie du no ye ba ye ne se o mayi fam wo atwedi ampode adom ye oil na ye nya no yemfa sika na mudodo ne ye beboa yemfa so free senior high school na sene abusia ejapade wo mayi mu ye wo koko ye wo timber ye wo gold sa woduma japade ni nyina no enne ye bisa ye ho ne ye ka se projects ben ede ne ye tumi dia ye de yensa betene so se we sa project we de eye koko nko an ye tumi de ye nanke ye ka se bia dual carriages ayaye no mayi akwan ye bobo ho ntanta ye nyina no nanke tumi de yensa sie bo aka se we die eye koko sika nko an ye de ye nanka ye ba ni aka o timba no ye tumi de ye no ye tumi de ayegwe nanka abobo eno ye Ghana ni nanka wonamo a na wonsa si ubu no atumi akasa ha mechuo no na ye jeje ye no ye senia ye de aye ni ye senia de aye ni enne woni ye jeje tekite bo mayi mu woni eduru se wo mo kwajeje to a ne Ghana fo dodo no abisa ne wo kan se na echuo no kro maje no mo de aye abusia se ye tumi bu nkonta se ye tumi di project bi si ye ni so ti se free senior high school ni ye kase ye de wo mayi fam wo sika no ni ye de be ye ni na wo fa ase bi ko suku wunua bi ko suku wo ba bi ko suku ni wo ko suku ntuaso na wo tumi nya bia enka ne enka yesi the whole Ghana obi anya so mfa so enye ne ye be kase politicians e this can Ghana fo nyina nya so mfa so na free senior high school no enei MPP amanyoko no ene mpanimfo aye ne wo betena show isu so ubisa ena MPP dia no maye first no beka ye free senior high school na free senior high school no mo ka no sign na yetumi aye no implementation na ya edimu implementation ye betumi aka se e chance ye na challenges o na nei die ye yisa challenges ni nyina free one mo anasa still or how one mo ye wasem penimfo ren wo so efisa na medical aka se fam wo sika ne ye de ye sa adwuma no ya mfa ntwaye no mu ya mfa anye project fufuro bia ye se free senior high school enti ye ne ni ye amanchirima watumi abenya so mfa so abusua sen na ye no efisa nye ne edikan ni o enye ne edikan ni ya wo man ya yetimo penimfo anasa manyoko bi beka se yempe kwan a ye beboa ama omayi se ne emre kunnika ene ye wo kan constitution no article 25 na de na di pefe se Ghana ni biada no enwo se ye yenyiyimu ewo se obi anya equal opportunity to education ye ka disua ewo se obi anya kwanya ni bi mi yenyiyimu enti na ebri bi atwam aye se me parents ni sentiment mi anko school ni yeyim eti siase ye ne ye ni yi a
nanka ye fam wo sika no enka ne die be kasa ne mpanimfo bia be ya wo mantumi anye da bia wo mu ayesi o ye pekwanya ye be ye na ye tumi aye school ni free ya ye bia ankosi aga from 1951 enti nei die na mpanimfo ye soronko free senior high school na ne ye huo no abusua ebegina na gina ye the MPP for one campaign message ba kopa free senior high school ene pia kempanimfo pia ye ka pia ka dwumako ba ko a wagye ato wo ho so se ye ka se ye de Ghana sika ye adwuma we ye ka se ye de Ghana sika ye we ya enkontabuo ma Ghana fo nyina hu no wani de che dendendende na pia ke Ford aye nhwehwemu de enkontabuo aba fa free senior high school implementation no ene say na tie enkoye ene ye ne wo si adwa schools a wokomu ne wokohu ye sanan MPP for no betena radio so no oka wojuwanum ene yayebo ya nukure mu no yaye yatumi implement free senior high school na ye beka se yaye adwuma pa anasa niema tosin ade na sese yeye abusua na yasem adapono suoni yasem a ene dapono so a yede kwa ena mede atudwa nti de ko Facebook live na kwhwe ye empanimfo mienu a ye ne wo si adwa owura Isaac Dwamna administrative manager ye owo pia ke wo fia sei ene ye wo makajeman technical manager so e wo fie ha eti ye ne mpanimfo yi be si adwa kwanya wo fa so ye wo nhwehwemu no schools ben wo komu if say ye che free senior school na se no amanfo de nipa aba peso nipa nyabe ensem no de na doso ene edomo ayeboa wa no gudem no esoate de na ekoso wo free senior high school no abusia se no person hu free senior high school no ne ekoso wo mu pa wo dem wo fidie ni na ha for Facebook live na hweye Adom 106.3 FM Ubetumi ahwe ne wadwenche no de bi atowo dada so na akọ YouTube so ayedam live Adom 106.3 FM ena Instagram yeda ho Adom 106.3 FM no a twede ane ne aka nyina ba bia social media handles ne da busie wo de okwa Adom 106.3 FM no ahwe live wo ho no wadwenche na de bi atowo ebresem ne asi ne koso e de amawo ne din e de Akua Boakyewaa Yiadom ene die amanyofo ne be preso a yenko free senior high school no mu yenhwe visa no so amanyo ne kam MPP amanyoko no mu de he wo huru so dendendende ne o mo se amanfo nkofa nkrata e chicha amanfo boto na ne nwanwa pa ya asante bekwai de asante bekwai ya saade we ye bi emma mrahye badwani an ne wote so wokọ as an independent candidate na adru ho no mo a ya san yire ase ye bema nipa ba akwa nipa no a wono wokọ as an independent candidate woni monyamfo Joe Wise ya echie no san beka MPP amanyoko no mu bie constituency wo ade no ye ya wo bi tie ne ho no eno ano masan ye ne ho no no abusie kwanya emahebedwafo ni bi fa so ba mrahebedwam sa abre no woni monyamfo fori kragu wo independent candidate no ba ya ansa no wo saba enkoko shaba wo koya ansa no wo saba eti ade we de chese bida wanka MPP amanyoko no wo mo ana mo ko mo tem say da ho plane eti kabwe de da ho so ne wo mo prepepe se amanfo botom wo de na ama chairman kura tumi akolase chairman yakolase e wo youth no ahoden ni mirika wo de konso chairman ebu ahwe eti anu de wo de be koso achi na ne de medical de ato wani se free senior high school mu ne yebo eti ya de asedama alomo bites alomo a wadi mfie aduonu a wo cha ponche am ye de aye mpusuo alomo bites abusua mfie aduonu ni wo de ba adwaso ne yemfa so ye bomo do na obete kwan a befa so a wo benya aponche pa homa so ne mene na ade akofie agbeve heba center eta yachi ene ye enuro papa doctor ne mpanimfo de biaba body wodo se wo honam no enka ye wom wonya wo twam ase somebody dey pass enyi sa din no je agbeve heba center mona soap ne mona cream ye ode abadwa so ende ye wo gi a kama wo na wo sene no ena Franco Trading Enterprise so ta ye TV papa ye ode abadwa so TV esi wo eguni mu TV aya chiche mu TV a chese modern TV a size wo mu Franco Trading Enterprise na dia badwa so ebrese ye bekom na ne wo mu ye de abrɛw abusua ye nko na ye ne mpanimfo a ene ye ne won esi adwa enhyase medical de ato wanim se owura Isaac Dwamna administrative manager ye owo pia kuo no mu owura Ajeman Mark
Makajimai, technical manager, also Piak Mwa and Wowo, and I'm Miss Wabushi, who friend me ABY, Metro, so me producer star Mechi, list of work for Joe, I bet no go Santiesi, du Quam Kulin, Felis and Nima Pau, and Facebook Live, so Mary Obroni, and the Yachumo, Ewo Honomo, and then from Makwaba. Yeah, just so. Boko dear. Mpacho me microphone no mami and Niger. Ye nkeja engumu. Mo report wa modi aba abontinya na ne ye de hwe Free Senior High School. MPP amanyokwe se mesesi ye wa asem bia pani bia gina baabi na so kasa na wa amfa ntumu a wonwie na semka eye the implementation of the Free Senior High School. Eti moje to mo ho so piaki enim ne maye. Efa oil no sika adwuma yesi ye de aye the other time podius atam Dr. Mantia wabreso omsi yakọ projects no kra no ayaka che yese ye no ye call ye hu projects ne ba bia eti nei Free Senior High School no monhwehwe mu amaye reason amode ye no ma menhya se every rise dwamna so na ye nkọ yanim dwamna me mo akwa ba bio unsa makonwa we de odam enye yo afina voice no aba ye de masesam magye so yenhwe reason enam so ma pia campaign for mkoye ehwehwemu Ghana nnienke animu nnwuma ye de o mai sika ye ho adwuma na manko ba bia Free Senior High School no mu na mo se mo be yenhwehwemu afa. All right, ni edikan no se yenyina nim nia eye ya piak edwumakuo no ebae te Ghana na yatu sika akọ ne efama gudie bebre mfie bebre Ghana ye friends sika akọ man na ebese mfie a akọ bese ohachi no oman no bedu baabi a afei no ye frɛ oman no hepik ekyerɛ eka aduru oman no ama ontimi nya ne ho atwa ekra ekyerɛ abode a nyame de dum oman ye ntimi antoto ho nneoma yie na ema ne koba sa nti 2007 woye ho announcement say nyame adum oman no efam ngo no na oman mpanimfo ne wona woka bi ewom civil society for nyina edidi ho nkomo ye se yemfa adesuade mfiri nneoma na akoso no mu na yemfa fa wo hu sika no emfa kwan foforo so a eho beba oman no mfa so yie se be ya eno de ebetumi aboa oman no ne mpuntuo enti nkomo a omudidi ye no na eba se emra ye beye ede abo fa wo sika no eho bra no yenye adwumakuo bi a eno no eni aban afa emu nipa no anase won a ewokuo num no enye civil society for nipa enya aban na apa won enti no wo hwesene a emra no America ho asemi Petroleum Revenue Management Act ye twanity aka no PRMA na esanse no ne to so ha nwotwe ni dunum dia ye friend Act 815 na samre ya ewo piak yi ena ede enyuma nneoma miensa esi piak kuo no anim se ne edikan no ye friend compliance monitoring kire se wonum fa omani eni emra no achi enhwe se wona mra no ede fan wo sika no ho adwuma ahye won sa no wona mra kwan so ena ede edi dwuma no ana nti won hwe se GMPC Ministry of Finance Bank of Ghana wona wo di fan wo dwuma no wona mra kwan so na won ya ana ne etosumi no esanse fan wo no eye Ghana man nyina de anti piak kuo no enko oman no mu nyina na woni oman fo nhia na wonye wadwen ewo kwan a yemfa fan wo sika no emmo oman no ho bra no onye oman fo adwen na afei no nia ye de sika na aye no ommo oman fo nso amane na ne yetoso miensa no a ye frɛ no independent assessment just aban kase ye afibi mu no onya sebi 100 cedis a piak kuo no emfa aban achi na ono so nhwe se 100 cedis na aban se wanya no eyampa saban se this 100 cedis no emu 50 cedis ayi kwan a piak fo nkohwe se ampa wayi kwan no nti sa botaya na adwumadi a mrado de to piak so
niti true ni etoso miensan ena ema piak ye se emra no nso makwan se aban bia eba obetimi ayi na friend priority areas enan a ode fan wusika no a ede ko budget mu a ye friend ABF no obefa mu enan na ode edijuma na afi 2017 a aban ye owoso yi bae no na ene sa abre na behia ntina aban ne bae no oyi priority areas enan a nia edikan no ye agric ye tosumienu eye health the etosumiensa roads and other infrastructure and at the etosunine education physical infrastructure and service delivery education and nase enwomasua emu in this priority area education no ase na free SHS abande budget no emu no na free SHS no nti baby a fan wusika wo bia no mra na hye akese oni akire nti na mra 2017 aban sha ase se ode fan wusika no ye free SHS ho adwuma no na ekoba ase na piak baby a free SHS wo bia no ye ni akire nkɔhwɛ se mudi akire ne pepepe enti yen hwɛ from sabre no a mudi mani edi akire hwɛ se free senior high school no see the oil sika na ya eniema akosen no monhwehwe mu amaye orize dwamna mami free so na menko owura makajiman so na yenhwe ejajiman moko ye ndie na moko hu ye free senior high school no ye tumi aye nhihye ye yie nkwada no ho adwowa na se eniema tesen yo me dase na me chia watiefo nso senior minia dwamina kan no omo hye ase 2017-2018 academic year no tini ayeye ne se ye betwen ama yawura academic year no muyie ansana yakọ akọhwe senior implementation no eko yakọ ye no nso no ya start free brafo mantam ho ti yakọ ye no ne ayeye ne se ye beji bibia ye frɛ no baseline no kyerɛ sɛ ansana program no eba ye no na schools no omo asetinam etisen na omo bo omo bra a school for dodo sen ene wo ho omo sika sem ne omo niam nyina etisen na ifiri ho a na yaba implementation year no free SHS no ba ye no edien sesan ena aba omo asetinam enkla no dodo sen na yasan agi omo so ate dodo abeka ho anase gina baabi a egina nti ye no schools are visit nti baabi a yonko ye eastern region any Volta region two regions 16 regions ni na no so those time na 10 regions yes nti yako 8 regions eastern any Volta and ayentimi enko ye na ehwe mu na yehu se schools na yeko no ubeko baabi no enkla no omo yafa dodo ewo schools bi ubeko school bi nso no ase omo so ate ubeko baabi nso no me ejina baabi a ejina nti ohwa ye 50 something schools are yakoye no in percentage wise no enrollment are increased by 41%. Nipa ne wo school num dada sanya wo ka se ayese wasetena mu dada yes eni nei free senior high no buy enrollment no akosoro by 41%. Yes schools are university you know na ba nye school ni schools ni nyina mu na enrollment na akosoro me pa cho da baby kra wo ha ate aba form baby so ho the free senior high school no nyina chi no me pa cho ha baby wo ha enrollment no ate aba form so the compare base year na ate aba form baby so ho ejina baby a ejina na ne yani die ho kese ene se 41% ya make ho asemi ema ene doso ema ene doso sa nya eya kire ni se compare ma yen ema na doso out of 41 no na se kane no na ma ni sha se ma no dodo no ko school nti nya eya kire ni se I say kane no senka awofo no nya sika omoma omani ko emema emani de sika ni ho kakra bi esetina fie nti ade a yehu yes free SHS ni trama ema no nso eco school ama omokura percentage increment no wosoro abaso than emema no ade ba ko a yehu ya yani san egiye ene
aduane a yɛde ma enkola no ansa na abekwa aduane no so no enye nwanwase ye beka say ye introduce a free senior high school system no ye de boa mankwada dodo na ko schools no mu na schools ni bi wo hono a ye say with the introduction numpo no amana a decrease ni pe ko school mo so ate eno no mutumi hu reasons ama schools ni bi mu wo hono a nipa no so ate yo medasi before omo introduce you no omo ye what an idea omo frɛ no infrastructure needs assessment ti ye behwɛ o wasitena o niema o wakade a o de kyerɛ enkola de na yaye posting na yaye posting no nso a enkola no enye obia na o report obi wo a okɔ a oso my reposting ti ma free school no mu akɔ school foforo enti wenum ne ma schools no bi kura no enrollment no esoteye eti ende na che free placement system for no honomo se obi wo honomo a enke ye de na cho ba bi ti se kuma kan ye de ne cho ya na wanya school won kra na enam sunti na se school no nipa nkom okay na ba bi metimi abo schools mienu a enrollment no e course ye pa ba kun ye oduma senior high a e wo sonwan patam ho na ba kun so san ye tamale senior high school oduma se de na course na sa nkoso e course ro pa if zenka sunyane awiade nka wo kan na minizo be ka se su sek e course ro na emum duma se secondary school na course oduma se course ro pa oduma se course ro pa tamale senior high school enso course ro nte na making akola no bi wo ho a ofia chichi na eba ye beka infrastructure but ofia chichi na eba nti oba wanya dormitory a e wo se okohan edan to hwe ne awofo no hwe o masiti na so mu ntimi nko han dan and e be yi na ba school a e ben fi nti eno ene ma schools no bi no enrollment no course ra ebi so akofom okay nti yanko baby a na wadru na aduane no ade ba ko a yisan hu ya eye anije eye aduane a yadima a school for no ya pagam ama eniema affairs nanka omu endi kra no ti se ye dia be hye menu no mu yes eti kanena na ye di bayire ne nkwan no ene mo ne nkwan no atwam omudi bayire ne nkwan but say enka nkwan de wa say enam ba ko na nkakane no wabreso no wonya ye say ombenya enam mienu ena kosua di ni ade omudi kosua more than ni ananke bi omudi ne kan because ye kosu ni ebi asadin wo bedi no na bi abosome kura ne na chi ni ade but ebi asese no sadin di na wo bedi bia na ese kwesi da eno kura ju tumrika ene sa ni na no if say wo ka aduane asemi say the students no po dibi o omudi se lunch omudi lunch ena omuka hu ni nyina achi no omudi aduane pa ti say ni omuka sardine ni nkosua ni we no eno de muko hu say ye no kre even your kokra na say lunch to ye wo ho a ye sheda ekodi ye sheda ko dibi hwe se ne a eko ko dibi hwese munya bidi ye mamu ye ko kahwe mama kan is say evidence based but what you say e wo say wutimi ehu se ne eko ntu ko a say atre ba ko na obeti a se ne be ye ubehu se ne aduane no etie na nye se bi a ye te se mo ba ho mo be hwehwem nti na bi a wo mudi aduane pa mo kwa na mokra ye nim se mo ba yes omunim say but ye ne school nkula no ye kwa aside a teacher for no ye ne school nkula no bi ensu di nkommo be ba che what ya say ye ne school nkula no bi ensu di nkommo ye ba ye ma kire for say na mo nso muhu enema sen omo nso e kanti enye say ye banti na omo eye aduane sa na enye school ba ko na ye ko mu enye school mi ya ko schools ahodo bebre mu okay aduane no a wo kan no megiri se aduane no ye to ne anoa e de ama adisuafo no edi ena kane no menia na minim ni se bi wo hono mo ayesi o ye bo akuafo bi a omo supply bi so hono kro omo koto na omo de aba se yenhwe kwan omo fa so to nuane no eye nuane pa efse bi wo hono mo a wo behwe yesi abura mmoa wo mu sa ne ma ni nyina mu tumi de mo ani di a kire hwe
enu so muko mu mamema message man so ana ye ni hwe ni nyina se no kan no na anka headmaster bi no kuafo e won ne ho no ne ade no abeye sa arrangement no wato aduane a ni school no be di se bia a bro bottle exactly a bro bottle and bia dua emo ne ade no headmaster na be hwe no wato ni bibia but under free SHS no buffer stock for na supply aduane no e de co school ho enti no arrangement no ne se term no be hyase a na suppliers no de aduane no eko na ye ko no nyoma ye hu ye no ba ko ne se ebia aduane no enko emre no asese eko ne bi wa ye be bie school no na suppliers asese eko no enko inti no ubon se aduane na akọ a bit late inti no headmaster no you may have to rely on waduane a eka free time a will close you know and I be on the best entina ebi ankasa mra yen ye koe no na enye full stream na free SHS no omo a ewo form 3 no na omo egusu tua school fees entina chese sikaba headmasters no ensem a omo dey manage omo ho entina chese we delay kra na nka omo de omo etua fees na hye exactly e no be etoto omo na say sahafo ni ni ho exactly say enun entina e kan niam ye kan ho asem ye report no mu no say senya na eniam e kono say aban anhwe atoto ne ho yie a running full stream said this say eniamate no asika bia ma headmasters nsem no a ebetimi dia ho kire aba headmasters no so kakra kosi say emra buffer stock for ede omo enuane no ebeko no na say problem na wo ho free tete say feeding grant nkoye no eno ana adan ye we say abre no na wo say ye di sika no na ekọ na headmasters no dia akwa akotua akuafo na wo kanoka ena ese no yaje sa tumi na free wonsem eti se eyempanimfo a wonum de abanyama wotumi se montoto nuane no na monfa ma schools no na delay na se betumi aka se feeding grants na still a delay more or less because feeding grants na yadane no aye na aduane enye sika biwa eko headmaster no ho na odi akototo nioma no afi nioma no ye supply enti nioma sa supply arrangement ni ayehu wo ho a ye kan ho asebo ye report nu ba ko ne se buffer stock for suppliers no de aduane na ekwa we bill ena omode commerce school no ma be hu se bia abro bottle edu ena ye de abai but ye mu ehon konta se abro bottle no bia bo eni enti no aduane ye de aba no sa wo de kosika mu a bia ne bo kosi 1000 cedis ye nya sa akontabuo no ye bisa school mpanimfo no nyomo ka kire ne se omo bisa aduane ne bo no womo anya krata bia a kire womo se bia abroi ne bo 1000 cedis per bag ana bibia tesa na chese wo headmaster ne accountants ne mpanimfo ne wo ni na mo wo ne de aburo ana se mo no ne de aba se mumu ne monye ye mu nkonta nkire wo se mo badge du a ye de aba no hu sika ye se na da kyen wo so kura wanya nkontabuo ni bi ye nka nkire obi a eno ansa ye de aduana bro ne ya da ye niko sa na ye na wo mo so mo bisa no nchechire mo munya ya ne se enye wo mu school authorities ne na ebetu esika suppliers ne buffer stock exactly enti supplier ne de ode ba or the way bill no be buffer stock ama omo hu se ampa the bro say no de akọ school ho enti ye nyina so de ntua ne ka eno ne ma apia na no no ebe ma niema mu ada ho ebe ma niema mu ada evi say headmaster ya me de school na no no mimi nim mo de odi ene say ase wunia wo ne yesu wunia nie eti sa ne ye no emisa question bi ye de abrew edu say ye ebu nkonta niema mu betumi ada ho well eno na megide se menua mark o ka bia ato aso no say nioma ye kan wasem ye report no mu say ye dwen se bia na se ne niema te kan no headmasters no no mo nye arrangement ni yie enti na amya yi akọ central level ewa aban mu a sa risk ana ewo ho se bi a headmaster no bi a so antoto ne ma yi a bi bet no be betimi aba say say ye headmaster hold the aba central government
yeah hosusu no sa pro no intino pia kasema e kan ne say sa risk na e wo hostel say papa mu ama school of empanimfo no anhu say aduane ye dia ba ni buoni anya na sika de be ko aban mu say ye dia akoma school no na bia sika enu say bia ye de aduane ane bo som 1000 cedis e na akọ school ho instead said master ni nim say 1000 na wo de ko aban mu te bia na 2000 sika na ye tu ya man no ebetimi aye mismanagement of oil sika no yo abusia sewutie ye hey Adom 106.3 FM bani ni sujumade ni ene piake for report omode aba free senior high school ska ye de sponsor ye oil sika no ehun kontabuo free senior high school no challenges ane ewom aye hyase no eda so wo ho how no ne say kwan be so ne yefa yetu ase eno ne ne mpanimfo atwetwe won komontu de uko Facebook live Adom 106.3 FM obetumi ahwe wadwenkyere bi a wo no wo bako free senior high school ni bi a enei wo ba ye report ode abre wo nyina no obetumi aka ne ahwe se ne piakefo ka no enne ne boabira anase hin ne namo mesa ko Jamak so na ye nhwe se free senior high school sa abrofu iti free senior high school free munhwehwe munu amokoye ye no is it really free se adisuafo no ko school no a wo bibia ye free if say ematan ni bi enne wo ye program no bi from say an na free senior school from say ye free me ba ma spend 1005 me to wait enti yanhwe mokoye no ye free say dia na ye free wo school mu ho dia na nye free wo ho no mo yo me dase o hwe yemfa no enkrata se mu ai frɛ no books core textbooks ye free ye de ma a school for no exercise books ye free ye de ma a school for no notebooks ye free ye de ma a school for no entadia omobeshe house jerseys cardigans ena school uniforms ankasa free now mom say school uniform a one time supply school uniform no etitia ana eseya wona obepam wade aban emphasize aka ni bio etu call first semester na bia ye ma wo uniform no a ye hwe anim se obesha akoyi se obewie school na na se odi betwa term no odi bewie enya se odi betwa term odi bewie wo ko form 1 na ma uniform no a wo sha akosi form 3 wo sha akosi form 3 etu ko na akoye kesi a wo hyem ana wapam foforo nti na se uniform no ho ka ne de parents ne fa bi na core textbooks no so ameka ho asem no wo form 1 na wo ko form 2 a e wo se oja form 1 textbooks no editor na afoforo ebefa se wo free form 2 e ko form 3 a e wo se oja form 2 textbooks no eto na form 1 for no eba ebefa se etiti wo wunsam na se schools no school mpanyifo no chewo de a obeto me pa che wati ase book ne tete wo wunsam a obeto ana se yira ti ye dia man we so hwe ni ye na wuni aso beto enso ebefa nti sana akwa na ade how kakra ewo ha ne se form 3 for no kwotwere omo enso hwe na se normally no nkombi hia form 1 ni form 2 textbooks no aye revision but esan say omo fa books no che omo ho no nti no ya na eho akoye din kakra because say wo kono ja book no wo ho e no obi abefa wo ko form 2 no so ja form 2 de no ho na form 1 for na ba abefa nti uduru form 3 na wo hia form 1 ni form 2 books no aye revision ya na eho akoye say woni notes bia na che say ya na eho akoye din eti de wo mu an say wo say wan kasa no wutumi to form 1 form 2 form 3 so awofo no betimi a e wo say ne eni papa mu a e wo say omutimi to bi e de ma pacho wati ase na adi ba ko a ase yan kan kire awofo ni yie eye elective textbooks elective subjects no enkrata unse ye kan say e free but awofo ko dru school ho na ye chirichiru mu say core textbooks
exercise books, any notebooks, and I had the bema. But elective test subjects na oba no ebe ye ne de. Also compare a krata at the brain. Internet say maths, English, and maybe science, social studies. Na social studies. Yeah, the bema. But economics, elective maths, physics, geography, literature, and the corner quarter wa dear. Now, and say, and shall I know how cases are ewo Saf Hanum. Ye ba and for her no, and shall I any or how cases are, but Okwaman Tifia, Northern region, your how pa. A hono lettuce no moon to minto. Sikasem no, Sena Etiano, and your how ma awful one. I have to do on a cafe, a bang a mayan tinisa. A banya more man tia say elective books. Ye be fed a big hoka, Namusoma fe big hoka, no ama me bacho. Your how ewo amantifi. Na bino monso atiase so abanya faka we dia yenso yebetimi afa we ato ye ho so. Ye be faka. Say we ento elective textbook dia en sheda nye sika bia na say nye wa obi anti ye be bino matiase a omo ato. But nti wo ko schools a nkura ni bi ni a ne omo ye ne say madam funi na say ye kire ade a so wo bia na makobata no na yina ya hwem. Me ba what ya say ha adwen kakra, but it's about communication no anko nanka wo awofo no antiase sa headmasters no ya bo mo amane ena ye de how no koto headmasters no so say omumum na nkyerɛkyerɛ nsɛmu nkyerɛ awofo sa na eno de how kakra edeba yen hwe how ba ko so ana e wo honom wa bra panimfo hye free senior high school yase eye nipa no ana agba ape so e wo school mu wo nipa no dɔɔso eno kra na kofa double track nyina e de e baaye mo report no me hwe mu na me hu ba bi se free senior high school no ama se nsonkronsuo aba senior high school so ana sa increase montra sa abrofo no ama nsonkronsuo e bi say na no me baba ko se wo kofa akwada no a parents no mo hye gloves omusha gloves say no de asesa ne ba ne niema no ne niema no kra wo fa o mpeso odi begu ne ka anu eti se wo ba ne niema no de free school mu ba wo mfa ma dem o mfa ma main house o odi begu baabi ama o ma hwa ye ho adwuma school sakese ye won kran ha ibio se yese opa ne no age yi metal bed na ogi dua de ne de a enye nsonkronsuo enti no free senior high school no counted na nsonkronsuo ni school mu mini ana enso cruise ewo yina ye call SS na ni amodi na motro no sa report ni ana ye kan say esan say aban no epesenka enkora no nyina wo ba bi fa kon say na be ya adekire ni adisua bekoso yie no ema policy no prioritize boarding system enti say obi efie ni school no share wall kra na likely say obeko boarding house enti eno ekoma enkora na na omo eda boarding house no ekosoro nti ema congestion ebao senka kane no nipa enum ena eda edan ba ku a maybe because of when nti no nipa edu na yinya nim say enipa num eni nipa du eda dan ba difference wom nti congestion no ama ho kwan ama we no ayi nsonkronsuo no men kan say nsonkronsuo na do so ana say di nsonkronsuo aba apai nsonkronsuo de na ba enye congestion no per se ena de aba but because nkula no abedo so no ama ayi problem na pie kese brofo na say no adi kese okay enti free senior high school ama nsonkronsuo ayi ne ho adi ana there say bia or how be wo ho nanso no at a certain level no ubetimi a contain or how no ebia or how no wo ye nyina agitum say or how no wo ho nanso no esan say nipa na no so bebre ni nti no say want me and spray bed no bia empemiensa bosome mu kra no because a nipa na no so no nti no ye beti a contain ye be kra so kakra
na se say nipa no eda boarding house no adults be brenti empa ewo ho no se bi anka empa we yin say nso nkronso wo so ntine ye ma nkwara na so omo na we so e say empa bi ani hobio because nkwara na adults nti empire on any ye nyina ye beda so sa nti se we na nso nkronso wo so a wo so ni so eno na de be ma wada so yentimi wo bi nyina ho na wa ade ache nti obi a beda so nti ama problem no ayet se ne abeye kese wo ye ani so no enye se na eni ho dada na emum no nipa na adults no nti no ama problem no abeye kese wo ye ani so esene se de ne nti na chese nipa no aboro so nipa ni nya baabi na se free senior high school nti edan ni ho a nipa bedemu ya ka nipa na bobo so saade no muko hu ye ukọ schools a enrollment na kosoro na ebinum kra a convert assembly halls and I say classrooms into temporary dormitories in a binum so aye bia ye friend no makeshift structures ntabodan na school for ni bi ukọ one yoko odumase was so nwase ye hu odumase secondary a makeshift structure yaye animu ya se na be ya ebetimi akopi with the congestion problem but what you say sana akwakoye na nsonkro so asema ye ken so bisa headmasters na aden na omu spray regularly nia omu be kan show ne say sika na ye de bre omu no nia budget so omu ye budget ko a aban de emu bi ebre schools no so omu mfa mbo omu ho bra omu de beto fuel tomatoes nchine any anwa ye de benu aduane omu frɛ no perishables na perishables ko sika component no ye de aba atom adaje eni baabi say assessing bibia friendship utimi enyi bi mfiri baabi mfa nkɔhye baabi oye ni sana ona ohun be kiro na ye ma wo musika bia so say mpofrem se bibisi a we na mo fa nsasene ye ma wo musika bia sa it is a basa nso nkronsu ye say on be spray so on bed na was central government a free crime sen crime for anko spray a na che sem kura ne bedem sa eno ne ma ne ana minua adwamena e ka about way bill any invoice no akoya asema ehia no because omo policy na so no aban say mo budget no be 20% in a bedroom in cash 80% no me the best supply mo goods any supplies na ye nuane na ye de bromo no 80% na aka na ye de be supply mo now say one for invoice ama a school penny for now omuntimi tracking who say 80% na aka wa aban ho no eno na ode breye no na ode aye ode breye abo anu ana say emo ano enya masa asem no 20% ni ye dey ma me ni na na ni say kura ma even ye kura ye recommendation kura say senka 80% na aban ntimi anyusu ni nyina nka onfo mu bi ensamre schools no Mr. Ajman, any say canene near what bezes, ye were accountant, say, was school more, say, so I'm on my den. Question we answer your query bizarre. Near walk and say, Sikam ko be answer more. A bezes near accountant, no, apart from say Sikasem, Sikasem, no more than school more. Or manage 20%. Manage 20% no, because really I know na say higher cash I be boom. Na say so muni adwuma kesi bia. Enti beza na say accountant bia obi bisa no. Bia the country say omo ye audit na ye query omo. Say enye complete because omo ntimi account for aduane na ye de bre omo no. Because eno so kra no nearby and say omo an communicate ni ye amma regional internal auditors no. Those days no say schools no ye audit no mo the regional level na ye query schools no until recently aban ema internal audit for who say 80% ne die ye na ye be account for ye mra disua no mu ye hwe the quality of enkwala na disua mu sua no say ye papa senya papa evisa fi nyame ya dom a first batch free senior high no nkwada no betro nsɔhwe no mukoye saa niema nyina aduane pa nkwada ni nya die ene esinto no ewo wo ho a ye bobɔ so anwumire no adesua nkwada no sua nkasa no
Eyadia omu sua bibi ebeka so sese ya omadinim no akwa animu womuntwere ekura betumi ehu se omomode mo na akwa animu anase mode mani hwe ho so hu se ne enema siko. Well, mame, it is a asema and no esuntino. Me fandi fambi na me Max wa fandi fambi. Ni di kan no. One say nipa airco free SHS no mu no omu free JHS na airco. Na kan no na aban enhyehyɛ da hɔ ne sɛ ɛsɛ wo pass ekodu a certain extent ansa na wanya kwan free JHS akɔ SHS ai na aban ne friend no cut off point no. Just one pass enru hɔ a unkɔ senior high school unkɔ secondary school. Na yes see 30 you told us say 25. Unya buru 25 unya school wa anyere ho ansua de anya school. No na esan free ni ntino afei de opon na bue ama obia o free JHS se obeko se nipa no opase nyasen yo opase nyasen yo nyina akọ na ne santi na se obi nya 50 kura wo se wo ko school ni so nya school nko de a aban policy ni nti esa so okọ na sa nipa ni nyina akọ fremu no ne edikan wo teacher ni no a wo class ebi eye very good wo mu ebi nso level tesa no esese wunya ne ane level wo form no ho bre na wo kire na o yesa esa mbre na wo de kire ni akwara akro no ne ono odwen se wote ase dada no dwen se ne time na ye we because say we yate ase me enko ye anim ade na ye twen sa enti na ayete se yatena fa ko ache a mbre a ye di sua ade no ye de aye ade ketu abi wan akebetimi di aye niam bebre ena afi no ne ye hu ye nso ne se ebi o ho a subject ayede ama akwara no ubehu se anka really no onye obi ankobeko school na nso no esanse free na ba all co school ntino yama na subject bi hu se obre ebi any teacher phone bi kasa no se ebi o ho a o tro test kura ha o tro ni din wi a no ote ho chese ne obetro aka ho no abe o hawo entino na sa ohaonom no ewo ntino e ma ye report mu ye kan se abanti nani enhwe JHS no yi se de be ya nkwara ebi fi ho aba SHS no ebe ye nkwara a wo mo se cut off point no kura ni ho no mo a megidi se sabra ye ko school no ye ko senior high yi no ne na mpanimfo ye ne se ye hwe grade na wunya aye no ebia wunya 6 wunya 7 na kura de 6 no so no yesi yesa hwe maths wutwa ye 6 ni muduro ese ye hu ye nka 6 ye 6 ese ye 6 ni bi mu eduche eti ye hwe ni nyina enti si de sa de no na hwe sa nhyehyɛ ye nyina eye den na wo beka se obi wo hɔ no mo a course de ama no no eni ni grade onya ye wontumi nye enka nipa no wanya de a na yesi okɔ technical na bi edo na to ho koye home economics anase bibina ya pebe bi a ho emre kakra manipa ese no so ye free ho ye yi na mumu no akwara ne FJHS a okọ no ebi ana ne namfofo akeka se opeso doctor science na opeso okoye na wagina so atwi su course no wakọ SHS it's say ye free a enye stringent kind of eno no it's say be CV omo ansa na omo akọ ni payment nya ade no wo mu nti no ebeboa ma ebete nkwara na ebekọ no eso we de okwan abia ma obia nti no ye nyina akọe ye kodu ye no ubehu se akwara bibe ebeba headmaster ho abeka che ne se course a de ma me ana course a me ye no mintimi ebi o wa teacher for ye ni mu kasa an no we say bi o for from be career counseling mu be tutu nkwara na for sa bi akwara na beka so we say me bre na esese wo sesama wo mo a na ade ne sesa no nso no enye easy sa if say wo besesa say de bankran na ya besesa man because enkran ha enim say akwara ya wo ha yi course we na oye hinting enye as easy as that say ni school no ka say obre wo science nti yin nko art na ya yin ko easily sa esese ye bonkran amane emrankan enkran pen so say akwara ya obre wo science ya yin akọ art na ya yin akọ esi nkran ampen so de wunnim wo be ye science no so tinam na how kakrai wo we hu so ne say yakọ ye no ye hu say ebinum kura aggregate 45 48 50
dodo na omukura sa grace we no ye pia omo ekwahye science. Oh boy. Obi kita 45 50 or yes science. It is science. Eh. What you say? Ena ye san hu ye ni say. Enu schools less eno na me be kan. Less endow schools no mum. Ena ye de san kula we ema cause yako schools bebre yako mfansepem yako Wesley girls yako schools akese ena yako schools a Andrew sa schools we level ye hu say schools a ye be free omo less endow na grade B or grade C schools no omumum ena ye pia sa enkula we na obi the 50 agree 50 no the year science or the science class who je no so ha kakra ye hu ade ba ko aye san hu ye ni say contact hours no are increasing. We say first be anka obepon 2 and 3. They say no omopon as late as 4:30. The udni a teacher phone edin komo a omutimi ka say after lunch nkla na bre ne obechire ni bi e na so achi otiwa na ohwe mpomam wa bre but e was see syllabus ti eno so ye ohaw ba ko a ye hu ye enti no na message ma ye betumi akase enkwada no a ebewie school no aba no from assessment ni enhwehwemu a chese maye no anhwe ya performance no enye gusa yo mini aba performance no depends on send ya obe measure no ma me ma on fan to bi say ye di akwa say akwala when you 50 years science their results no de be no na me be kai say akwala e di 50 na ko ye science na opie e di 20 eba out you know ba say wa ya di o me pa che what ya say obi nsu di 6 e na be ko na wa sign di 6 apie nti senya obe measure performance no na be kire because obi odi 50 room di 20 apie no wa bone ho modern pa enti equal schools no bi kura o mo was 48 ni 54 na headmasters no kura ka say yetimi ema omo di 50 room e di 20 pia say nka ye kura no ye bo modern chen prempe no ne mfansepem na omumum obi de 7 call ya odi 6 apie no nti performance no senya obe measure obe susu no e na ebe make the difference but mo tihoi mo call ye mo hu bibi Mr. Dwamna results na ye hwe ye mofra nanim so mo de beba first batch of free senior high school no from near moma ko hune near mo kan no ye benya good results every mu well say yen ye call efimra yen ye call ekosisem kwara ne betro exam no emrewum enti no me mpese me extrapolate say if say from the northern region textbooks no ye de call be ma wo ye mfa electives no ma wo omuni sika omode to eti nkwala no de no ombesu omode be kwa akotwero well na me kan enti no ye adwuma ayaye ya ye de nya ye hu ye apie no nia ye hwe anim ne se ebe mpanimfo akanya won ho na niema omo be ye de aboa mofra na ma niema etosin wo mu no omo betimi e de asoso ano no ebe boa ma results a omo benya wo mu e wo first batch mu ne ye to aso no ebetimi a better ya tete sa ban ka se sebe ya yen nyina be gi free SHS no atomu no ejina first batch fu yi pass ya o me pass no eso inte chese aban kasa egitum se eye challenge bi a ewo ne ho asese ohwedi ho dwuma ni aye hwe kwan ne se aban ebe ene wo mo a eye free SHS ho adwuma ni nyina abefa ye hwehwe mu kakra ya ye based on 51 schools yi eso na
nea yen hu no se eye gaps no omo ebe ye hu adwuma yie papa se be ya ombe boa mofra na ma ebedu mmere a omo kotro nsohwe no na omo ahoboaboa no aboa no a ombiti afesi nsohwe ni yie na omo pass yie a ede mfaso bebre yi nyina piak intia free SHS dwumadie no kora emse omanfo obi ente yasem aye kana si yi nti wo mo se piak for the yitia free SHS no ye mu bi wo ha ye ma wo schools no mu o mo enjoy free SHS nti ye ntimi ntia free SHS no nemu no se be ya beboa ni yi mu nti ena ema it is empanimfo tumi hye niema ye siesie niema ye a enka ye ade a edimu ebeboa oman no from momo report no ne modiaba no si etumi toto eniema atoto sini wo mu a enka mu ne say we ye one of the best programs ye de ye oil sika no sponsor because ohwe kane eye aban dada ne even aban we se ne na ye toto ye fangu sika sem eniema na juma na ye didi obekọ ye si project eni ho obekọ project no ya sha ase ekonkon ho obekọ ya yanso ya nye ni yie ya scan apeti projects bebre so to impact no what you say as can make it in the project na say o de compare free SHS we ya and yan kaye and yan kan ni papa mu na sika jeje e toda awofo no ko school mu on mom se o yesi e free so ye call ye no yesi ye mfa we mra yesi ye ntua PTA dues yesi ye ntua ebisi yesi ye mfa penti mra ebisi yesi ye mfa praye mra sa niema no kakra na omo gigi ni schools num no mukọ hu se no so ate anase da so gigi yakọ ya hu bibisa ade a ye hu ye ne se PTA no enye effective ti se kane no PTA enye effective ti se kane no because of near aban or the nsa to PTA so kakra I friend moratorium say until for some time now I think last year January when or the nsa to PTA activities so say on tia say Akua the PTA dues ka it me pamono so nkufie man insurance so he so the nsa to as say you know or ye ntoto ya say ne be ya PTA no ebe operate outside the school structures me ba what you say because of moratorium we na aban e dia to PTA so ama yentua PTA dues to be you pacho as ye ka say the yentua PTA dues nti ama affect mpuntunjuma na PTA eye wo schools no na hye na PTA sika no eboa mpuntuo pa wo schools mu na no mo de yeden but nyama be brave dormitories classrooms infirmary sika no papa infirmary classrooms dormitories lab ni ade na PTA eyesa enwuma we wokọ na Vrango secondary school e wo mantifisi a enema PTA aye no sa school no enye ne marketwa eti say na say project no mo ye ne ni omayo majuso mbe nyina say ye twa bibia so ise ni nyina sensen ho ti say aban ebe lift sa ayi no na wa find way a PTA no ebe operate outside the school structures ti na say krasa oti ya presec PTA chairman say omo be appeal for funds because omo hieska because on planning to ya PTA dues na sene mo kan kwala na doso edan yanka wo se nipa num adem ba bi ono mo nipa 10 any the decision say private schools so wo hono mo eno so agu private schools say school bi ba ko wodan so man aka kwala ba ko pe ene yese wo ko twiro disi o twiro wi school na gu akwala ba ko twiro wi school na gu enti da bia wo musu Mumfa yenka free senior high school nhyehyeye no ho from mom assessment no free senior high say yetumi boa near the private schools no ka ho a enu no ntumi manka nkwada bebrebe o magba ape so no esu ntumi nte well eno de decision a ye bejama policy makers no aban no ne ade ne ayen
ye ni bedi akire ene se ye de fan wo sika no ya ana eno na ye be hia aspects e wo ho se ye the private school be ka ho ana ye mfa nka ho no de ye mpese ye be komu bebre nia ye be ka no anase ye ni bedi akire se ye ni bedi akire se ye ni akire wo no ne ehia wo mu ne se ye de fan wo sika na ya ana eni se system no ana policy no ma enkwara no ho kire wo mo a be affect wo ma disia no negatively wo ka se ye de fan wo sika na ye no enkwada no e wo private schools mu no omso ye Ghana fo fam musika ne ye nyina ye dia nokre na ne won so bie private school no kora no won so ye Ghana ni fam musika ye se ye che obi a o ye pese obi anya binti na se o se ye de ye free senior school eti se enkwada no aba apeso ne ye nya habo a won ye hwe kwan ye betumi afa so aye ade ne ye ne ye e se piake fo mo ne de che se ye nya ne ye nokre ena mo call yeso mo ba ye no matro mo report recommendations wom enti no say ye ka say oh free senior highs no yemfa bi nko ha na nkwada no ho nwo ne a we ya ade e wo empanimfo ne nsem mo nko a na betumi aye piake ntumi mamu ho well say ye de ye dwuma ne say ye monitor say won mo enye na yemfa ye ni akire enti ye nye implementers enye ye na ye free SHS no ba mutumi tufo papa and nyase yetumi tufo ye adwuma no enti no aban so de fan wusika na ye se ya o tu ne nan se ya na ye ni di akire emra kwan so ne fa ya na ye di kan fa mra kwan so ye toso mienu sika no ye nya value for money ana senka ye ayi sika sa na nke ye betoto no ni aban so de aye bi akonwa ya kotoi aban se 50 cedis 50 cedis akonwa ni ana enonom na piak ye ni edi akire senia wo kan emra no ama ye ho adwuma na se private for beka ho ana wonom enka ho no yen de nia beka ne se SSS system no ebie kwan ma Ghana ni bia akwara SSS oko school no so obeko fan wusika na ebeso ne so yie say ye say free any free money oko private school any public school free SHS say free mobia o say free mobia say free there ba un say no ne oko private school tua eno na ebeye challenge no eno na ebeye challenge eno so ntina ebi o ha enema yetua ni bi wa aban anwai animu anchire o mindful no yie because it is elective books here na menua mark e ka ho asemi ebi ankas aban kan mfitiase ye dey ahofo betua anka on beka se na wo say ye free na adentina elective books ne dey wo say ye mpia enti bi anka no ebekwa akofa atwuma mentwe kakra na opposition for benya kwanya aka bibi ati aban se aban asem a waka no wa ni so ankosi ma memfa messages ba ku mienu na fe yenhwe ebise piake for da bia mo the report no ba say ene ye call ye ne ekohu ye ni ene ekosi sen eno so ye beba hono na Joyce Nkansa say matua PTA dues 60 cedis ewo Asasco Joyce time be na wutua ye brebe na wutua ye bise empanimfo no kyemu no wo kire bra yede nhyehyɛ ye ba se ma obi antua PTA dues no Mr. Ajman wo kasa na se brebe na sa 2019 na se 2019 January ni ye ka se free sabre no ma obi anyi PTA dues ntimi yenhu ebreben na wo kotua sa 60 cedis a wo se watua PTA dues no ma yenhu na yenhu ne ye betumi ayafa ho anochi kwakusa mo so de ya wo de aba o se me de free senior high school all the way free senior high school no one koso eno so ya de beboa Sedu Bubakari so de ya wo de aba Sedu Bubakari o se me hwe mu fit ma ebi why ka che o mo se o munye bold na niema o mu hu ya enye no monka wo monka say na sese ye no mo mfa wada enka no sase wo musuro so mbeka se wo musisudua no monka magana fo nyina hu se wo mokọ ye no wei eneye wei na enye ne hu se ne besi akoye ni mefri sa briko esiesta so de ya wode aba wo se na Ministry of Health aso hwe meya pomudensem so no nsonkro nsuo ndie ne wo ya afa ho ene esie was education ministry no and was so hwe ye ho adwuma Ministry of Health de ba ya no ano omkọ ho na emom nsonkro nsuo wo mpam de ye ministry na say enna Mr. Ajman ka say
kane no ananka hoɔden no ekita headmasters ne sɛ sika ni bi wɔ hɔ etifa yɛ sɛ adwuma no ene sika ni hɔ eni wɔ mo hɔ bibia wɔ gifri nkran eti wɔ sɛ nkran ha na ɔmo firi na ɔmo akokum so nkron so na ma wɔ eti kyɛ sɛ enye ɔmo adwuma koraa Joyce Nkansa wɔn no asade bi aba na ɔse me me junior sister kwa asa school within 2 terms no metua saying 240 cedis enu ɔmo ntimi fa nye spray na ye na kyɛ sɛ asa school hɔ no mo de wɔyɛ anu aka ninua wɔ hɔ no musika watua na sɛ baabi wɔ hɔ no mo ankakra akra ɔmo gye nkakra akra o dan yɛ agya mo ntimi ntwa mu wie Steven Kelvin so de yɛ ɔde aba wɔsɛ wunim policy baako a ɛho asɛm ahyi paa wɔ aban wei ne nsɛm a wɔka mu sa free senior school no me be ko school ya ye ma me prospectus no na wo se metua 1700 cedis ebeden we tumi aka che me se we ye free 1700 minua wutua ne se school fees ana se den ya no wachem no wa me ehu se 1400 no ne ye se ye fees ye se metua ana se ye den example de call ye omunchire mu omunya ye no ni omu se ye tua muska e na omaka se textbooks ye de man no elective subjects ne de ye se kona koto eti se ye no ne ye se kona koto se uniform ne ye se tua ka o se ye mpabo na wa me yehu se sika no omoje ye no omotwro wo nwoma no so se fees ana se ye wentu ba na de nchimu na basa amaye Prince K so de ye awode aba Prince K udo ni obi na preso wo ha sei ya segbefia medase papa medase anwume ade pena ohima kandi ade pena onso aseda na mede ema osila sodum wo se hwe wo se ye ma no ye twani woni a ye twani won yie sane omo ka se na o se books a ne ama na to ye twani nkwala ye twani wo se omade ye de ade jabwa wo hwe so yie enti safekeeping omo ewose etwani omo ewo ho nti ende eno a no do itema medase pa ne happy birthday year ode amame oreku eje so ede ni oreku aseda na me de ema wo George Edazi so de yode aba ode se happy birthday na no ode basila so dum se ebi wa mete se communicator bi owo opposition party mu ka se 10 students share one fish addition fodu fish baako ne ebubu na sinesine wenyi slash we de no na mpanimfo no aka se wo mokoye no afi na addition fo no edide we wutie wo masem wo moka ye a ne wo mokoye a enye no o maba abeka ena ne ye so o muguso o moka eti o monkyire mu o mode aba ne se wo mokoye no enam no obi ya ewe ne de enye se fish baako ye sinipadu politicians in there so obi ade o beka fa Steven Tufo so de ye o de about so far so good na do aya de free senior high school no ewo mu se na niema bi enkoye eso nei sempanimfo ya sem o mo kan toto ye na koye de a ene na do 85% ene wo se wonyampo Moses Bonibe so de ye o de aba wo se Ghana se de good leader ena Victoria Brakwa osi asamanke se ena meso mewa mi tie mwanwumre pa Sante Michael medase minua ewo ne oso ode aba ena Isaac Chumesi so de ye ode aba osi mehwemu fi Tel Aviv Israel na Ghana de omani se bekoyi a gise nipa so ayetim yesesa ye niema ye ebi onso ne de ye ode aba no mpanifo yenhwe monsemo a mo kan nyina piak wo se ye hyase meka bibi fa monhwehwe mu amudi kan ye saa bere no a na ye nka se ye de en oil sika ndodo na ye free senior high school nwa adwuma na ye de ye no projects ahoro bi a ye se ye kire se ye de aye kwan wei ye de asi school da obekọ na ni ho no mo ni sen projects no a ye call ye a ye hu no mrafa piak madwuma a mo ye ho no emma mutumi se mokọ na se ne oyi sika ya yesi ya de sponsor free senior high school ya nye ni yie eniema bi atosi a die na mu betumi aye ana mu de mba na mbetwa report no wie ni ene mo kan no ano no yo mini aba me dase na piak no ye reporto ema parliament ena the presidency
na ye report bi a ebeba abonten no parliament etena so a obia ya bo udin ewo krata no mu se why you say one ye ana why ye no ye be fro ama wa ba betena pono no so na ya tutu wa no asutwe bi wo ho a parliament ebetimi e de amount. So it's just like say a reporter yediba from the Auditor General report to eba our parliament sitting on yes public accounts committee akọ sitting ya freeway bra be yin semano mosomo de no sa na ekono. Yes, into 3 committees granted na so. The finance committee, public accounts committee, and a mines and energy committee. And it's now report na so. Na ye ni emra my ho kwan say obi amfa fangusika andi djuma yi a yen yemfa court ye ni sa prosecutorial powers no nti ya ye pe kwan bi so ye ni yoko eko apam projects ya wo ka say yakohwehwe a ye de ato so ya twro ye de ato nkrata so ye pese ye di ma yoko because yoko ewo investigative powers no on investigating na say the recommendation and the findings no on fama attorney general na attorney general na we say ye de ne efamra kwans no na ye de nafa emra kwans so nti sana ye dwumadi no etie na ye de to Ghana fo nso anim te se na ye di wei ato Ghana fo anim ya yenso timamufo no bitimi atoto mpanyifo na no omo ba ya na ase se omo any ye be din sa wo so a ye betimi atoto o ma no say metin say na piak fo kra ka say wo health minister na energy minister ana wo asimesi we fangu sika be fa wo nsam se fadi dwuma we but one fan this dwuma no adenti na opese bia ye san to abama me pa che what ya say ye fe no demand of accountability from the public until you provide information na mufa in demanding accountability in free in for so I say ade kakra mekaka menua mark de hu omanfo no na fanwo ene ehu sika no eye wo modea ye Ghana fo enti se ye mpanimfo a eye aban mufo no edidi dwuma bi a efata se wo bebu nkonta a kire omanfo no a ade ne ye wo modea no se afi fanwo sika yenyaa ne dudu ni nya edi ye bi a ye di ye kwan we wa ha enti omanfo no wo ba bi aban so ode fanwo sika na ayi kwan no e wo kwan so omu bisa omu MP say aban so ode fanwo sika ayi kwan wo ha nanso no ye hu kwan bi a wo ha ade nti ne ye hu se ebi a politician bi ko hoso wo koye campaign akopɛ vote afi wo no ho a omu betimi abisa se ye pe aban a ode fan wo sika no ebedi dwuma yie a imuda ho fan a ode edi dwuma ni yie na yato aba ma no enti obu betimi ede aye ade a omu gina so de ato aba say aban a oba ode fan wo sika no be ye dwuma yie no ono na ye bedi nachi so 4 years no so na se wantimi emu nkonta papa bi amfa nkire wo fan wo sika no ho a ye be to atia no nti no megidi se omanfo no hu sa atumi ya ewo wono mo ensem no a esene se ye be kokot kra akwa prosecute because I know the aban ni nim se so amfa fan wo sika na anya adwuma yie pe a emfie nan no so pe a obekọ obekọ eti enne se ye bisamo se ye mfam wo sika fribra ye hyase se ye tu fam wo no sika no ye de ya de pa ye use ni yie sen ye nyina ye ni mo se fam wo no nte se ye gold ne timba no a ye tumi adidi ho abeto sa bre biribi bedura dudu a ye nya no ye nya biribi bedu abi kura ebesa eti sika no ye use ni yie yo midikan eka se ahyase no ya tu sika no epitie projects bebre sometimes obeko 50,000 Ghana cedis ena ye de akwa akoshe project mu nti ema ye de fangu sika no di dwuma bebre ana emfaso a ewo se timamufo no nya free fangu sika no mu no na omo nya sa emfaso no papa ye ntumi anya ti ebeduru ba bi no aban dada no ne even aban we kura no
almost sisa mu kakra o ma dwene se omu di bedi djuma attitude kakra enokra eka ho na ye de fango sika 30 million share kotokatem na 3 mu at least unim hwe kra obitimi na wonam ho utimi se na 3 nie ye de fango sika ye je ho fans akoshem free SHC ayekan baako se oba eko senior high school nko adia mfaso a won so wonya free fango isikam oko takra di mpatemu ho a railway kojo chrome to takwa rail line ya ye ananse kra ye say ye free ride fango sika no ehim be ba jo atiase nti ebi wo ho a ya ntutu ni ye ebi wo ho a ya ntutu ni ye ebi nso wo ho a ti ye mfa ni say ye shaase ye ni ye hu ni e maso but ebe chire kakra ne de ye tumi ehu asenka ye toa so say ya kabwe ne de beboa ye shaase no ase mpanyifo kasa efufo ye kakra nti na ase ye pese ye di ye bibia bi ye pese ye di ye bibia ase wanye scan ni onfanye no nya wonto de koto ha na de akobo ha ye pese ye di ye bibia tutimi ye afibi kura ho itimi di over 200 projects but then sopi ya to apete intimi nwie project no krampo na konkon ho na yenhwem Mr. Dwamna me kaisa na nsentam ensem bi ebeto odwa fa 400 million Ghana cedis oyi sika yesi yenhu ba bi sika no ese tuyo se huyo se yedanyo eno ho nsem na akosi sen well sa sika no on say medical kasa no me kan say sika ebeba aban ho afibia mu no emra no kyerese se obubu mu a omfa ebi enko budget no mu na budget no mu no na obe odisika ne bi di djuma na sika ekọ budget no mu sa afi aye kan 2017 na mpo 2018 mpo de abegu so no aban konta obu ye ma piak no na sa 403 plus million Ghana cedis no enho akontabu no ensi ema yani Ministry of Finance for inhyiamu aya ye tale wo ka se enho akontabu no ensi a na kyesesen na sika no we he ye se ye de aye adwuma na ye kyekye mu ante ase amam ana se ye sesen ebi ho a kyekye mu a aban Ministry of Finance de ma ene se ebi a wo pese ode sika se ekodi dwuma se na enyese wo shaase na odisika ni nyina akohyem ebi ya ye afi na ye select contractor no na wakodi dwuma na sabre ne ye release sika enti bia sika no da ho ye twen am ya select contractor no se nya select no mpo a ebi ya mobilization ne be man mobilization e bia about 10% and 50% pe ene ye de be man na ne aka ne guso da ho enti ne bia aban be ka se o ka so disika ne be yes ade we na onyamfa ni nyina enye efise project ne enuru ba bia o disika ne nyina be kwa akohyem e bia project ne ba bia adu no 10% pe na ehia se o de ko project no nti o de ko 90% aka no o twen ma contractor na adu ba bia obehia se na adwuma no be so be man be 70% account no amano enti nsa kyerkyere mu no na Ministry of Finance edema yen ntemi ani omunya ntiase se ene se eduru mra contractor no ahia sa sika no se won hia yo mumfa ni mu nkyere mu nyina amaye na yenhu ampa se aban ka so ode sika we edi dwuma we na ampa odidie nia ewo mu ne se won se yebu sika ho konta afiafe intebi as aban ka so disika be di dwuma afibi mu a ebi ana wan dwuma na anko anwie ya na yawura afoforo mu inteyesa obon se na sa afia ya twam no ne ho kontabuo no ansi na yawura afoforo mu na se ne enimu ne se wo mayi se yesi yemfa sika nkoya de ne amfa anye ne yesi afefoforo mu a sika ne se ba consolidated fund mana ye de coin ehom eye fan wo ho emra no eye a bit different ehom because anya fan wo etie ni nti ne ho mra no eye different no enko consolidated fund eye eno so ya de ba ko a piak ye ne aban
adwen inside wo because yen asema ye kan opiak ne say aban ka so this kind beto e bi a bottle of water afibi mu na wan fan to a on san fasika no nkoto petroleum holding fund no mu eno so kra wo ono mo aban no enso ese ono ne nti ase wo mra no ho ne say sika no ye yifi petroleum holding fund na yen san fan kotum nani aka ne yede so onyamfa enko so onyamfa ni dwuma no a or transitory account bi wo ho a sika ne dem or twema projects na aduru ba bi ese so this kako no this kako me say minimum mark so Mark, the question still remains say sika no mu bi sa ye no yese e we 400 million ne akire no e we yo miniaba ena minia dwamena e kan yi aban no e maye up to December 2019 so mo de enchechiremu ebeba na ye ka say afi na ye be ye di letter krata akra ko mo say omumfa data emre na ye mfa ntwere ye 2019 annual report no o say piak ye twere ye report no March and September March there no normally the previous year full year and September then year current year half year sana ye no nti afie na ye de krata akomo mo say ye pe information na ye de betintim ye 2019 report no this information here ye pa free omo we e ho na ye hwe animu say nkuntabuo na omo so mbebu ama ye December 2019 no ebeba na say ebere no omo share mo say time no so a omo say ye di nchire mu no beba no ama normally no if say now say almost December 2019 but and say February mu ne February normally no ya ankasa piak no because say full year information and aye penity no ye bisa free omo ho in January say ne be ya omo betimi because who bisa free omo ho in December omo can say afi no nko awie ye ti intimi fa full year emma mo the January there say who bisa free omo ho omo betimi the previous year January to December e the amount yema omo fie da ye twa mu 14th February say omo famra ti ye hwe animu say na otwi ya yasimu yi omo de bebre na nchechemu bia omo de amaye no ya bobo mu na ye de abeto Ghana fo ani yo tinense mo hwe animu say na ewo mu bia na ebetumi aba Abushia di asedama alomo bites alomo at 20 emfie duonu alomo bites be adwaso na promotion so waya etwamu a wonu alomo bites sachet ni bia entontwene hwe ho ade bi eda ho bia wawin ade bi eda ho bia wawin say ya ponche a wo de ekọ ba wura no a woto alomo bites no wono wa bitanse madam ma ponche masa ma ponche ne da ho no where is my ponche no wade say a t-shirt anu wade ade bi eda ho bia me si wawin na nya ponche ne dia ene wa wo de show alomo bites sachet akoto ye no waje aponche a bebentria ona wukoku awe ode aye obusuo kama alomo bites unnim fie du nwotwe anko ho 18 years and above wunuru 18 years no ni above ne dia abusuo ensimu wonom kora na agbeve heba center ni agbeve dia ba ya wode bua yen eno a ne se agbeve heba center empanimfo nhyehyɛ ya wam omo aye ni omo so omo de bua ene se mona soap na mona cream ena agbeve fever no so wo ho abusua se malaria fever na fe na asase a ni ya wo bega ne se ene agbeve se beje agbeve fever wonum bia etu malaria na se entete so etu ase ekura ho na dia maun ene wo agbeve tonic e wo ho no mo yoba na anum bia no so aboa kama wona wo sene no no waya asabia hospital ne die koso otuom last stop na kohwe me se what is abrochire what is abrochire hospital we see wa environment no nko atuma nya ayarisa no Doctor Alaji ne mpanimfo aka kama ena Franco Trading Enterprise ye mobile phones a ye yusuo ena Franco say woni wodi dwa e wo online a emmoa wode ma woni say ye ma 30% discount online wo kodi dwa wo hono mo a 30% discount ne ye de amount kama na wode wade nam kwa animu saa abusua ma dwenche ba akomienu na ye ntoa so enche bebie nhoma no atwum ama wo so de wadwenche aba na Joy see dada de ya wode aba o si ebi why menyin ni say
parliament any presidency no omu betumi aye bold say report apia kede aba no ma ye recommendations bi te se ne ye say yesi dan ye be ko na ni ho no mo say omo twe aso ensi ne na enye Ghana e be ka enkosi aga wo ba for say sando so de ye awode aba wo say minua wadwen na o kire wate ne ode eto wo no achi agoma so de ye ode abani wo say ABY de he minua kotobi na hwesa wonye waponchi a wai Asante Joy so de bi aba wo say nie nam so ema free senior high school no mpanimfo de ba ye ne say wo be magana nkwada nyina at least obi ankokra no free senior high school no de obi atumi kobi no wie senior high school eti ne ye pese ye hu ene se nkwada no anya bia wo wie school no a saa nisuade hunu no botaye aban ni di si na niso no anya bia aban ni betumi anya ye betumi anya free mu anase ye ntumi nya ya tell Emmanuel so de ye awode aba o say ABY the right questions na ubisa no ye kache o guest ne say ye mpe diplomatic answers bia ne omoye no ho no asam no pem omonka na ye nkọ yanim sika no wen no wayi ano say omusi omunhu ba bia sika ne da na che say ye de kọ yanim ma omunye diplomacy niema bia wo ho no mo Asante Johnson wonso ne de ye odi aba ono wo chese free senior high ne de mpanimfo wa anisuade hunu eti senti a wode bae na wo se Ghana fo tumi hu se anye bia ye tumi ahwe amna ye adwuma anyaba agbanya gaya so de ye odi aba o se bi wa me ma happy birthday minu ameda wase o se adwuma na wo ye no toaso na ye kwanim ka agyeman so edie enie ka agyeman obi na respond no Chiro wo de na fato na ko ba bia chasiami asaman kese onso ne de ye ode aba o se ABY Mr. Sagana for ye ne se 2016 okoto aba e de ma MPP aban hwe se o mine dachi future no se betumi agina pa de a ene agi se 2020 aba twin wo yi MPP aban free office asemo amo kan nyina hwe nkire se ene me ekoye Mary free ye so de ye ode aba o se Britain oba a developed country ye beka say o mine nka wo numa ko manim eso omutua school fees eti sane ya ye no se na bibia ye free no enya de se bebo ampanimfo hwe na se wo ye nsakira ye bi wo mu ne be yi a omunye ema Ghana fo hu sane ene masiko abusham ye mie huma ntum 0302216561 0302216561 ena 0302216562 betumi afre na wo de wadwenche abadwumadie no eso ebi mezajman sesei empempenso a yedri sika sen ene betumi akase akọ free senior high school no mu e free bram penimfo hyase ena baby aniema keka kono ye hyase nyina na nipa ni bi kasa ye wo Ghana fo ni bi wo hono mo a awofo ni bi wo mu sika ya ombetumi di atu o mu many fees etinkie ma o mu nu ntua ene finance minister kro onde sa na argument wonyai da bia wo ka ogina baby ogina se o mu wo scandal ka ye ma o mu ntua sa de no ye mfa nya dwuma na mwa ana o you sika ntia wo so obi adi binti ye nya nwum ma me fa frefo na memra wo so hello ABY mini ya udini baby afrefre oh ahoma no atiko sign try na brabio hello Miss Adman to asoma me ahoma no etomu na ya to aso afi ho no mo ye nya nwum ana sa finance minister argument no ye ma ni owo sika obetumi atua wontua yo me da se first sika akomu every 2017 ebe pim 2019 December na sika awramu eye 1.2 billion Ghana cedis 1.2 billion Ghana cedis and aban a year free fango sikam e dia ko she free SHS mo na to aso edu sabi dia betwetwe sikakra hello wajwa minia udini ya ifeanyi kwamra boache de fefi kofodia yo eja boache kofodia fo ya to aso mame obia hoye de beto aso
Mambo Akyewaa na musa question. Koko scholarship. Aye de man koko share dia bruti. Wọ́n ṣe kí àpò ọmọ bí ẹ̀yẹ bí ẹ̀dẹ̀ kọ́. Ẹ̀yẹ ẹ̀pẹ̀nìfọ́ náà tó ẹ̀họ́ náà lè tẹ́tẹ́ mọ́ ọmọ náà ọmọ sáré akọ scholarship. School fee náà pàpà rẹ̀ kásẹ̀ yé nyá mẹ́sìkàpọ̀ ní ẹ̀dí ti àná. Ẹ̀sìkàpọ̀ no kúrò àánú náà ọmọ fẹ́ yìí afọ deẹ ẹ̀sáré kọ́ ọmọ deẹ. Na school fee ní deẹ pàpà akókò àdó bọ́tà yé nyina ní sẹ́. Obi ẹ̀yẹ bìbí akọrọ no kọ́ ẹ̀sẹ̀ certificate obi ẹ̀yẹ bẹ̀ẹ̀bi àṣẹ. Ẹ̀nu ní bọ́tà yẹ ní obi obi sika bi ẹ̀nkó bi. Na ndí sì fún ọ̀gyina nkyɛn ẹ̀nyẹ ní yàbísẹ́ nyinaa no ẹ̀yẹ aborɔ wọ́n pẹ̀ sọ wọ́n di yẹn. Yadase wode awode aba hello. Hello. Everyone. Minia udini baby afefe. Me din dia jani mo mi ka se ko beria. Yo, ejani mo to asoma me minia. Na self education o se won fit. Na adwuma na yam se ka mo amfanye. Se kwa me kroma na de ba me bi ni mo akwanya ho mfa so. Ana me boa. Sa brand dia sa na menti fidro de no na na ye adwuma pa o. Aha, wono na ye adwuma na se na nkanka mo de be ba na nkaja. Ya satin ka krakra na nkade sanka nya ni sanka ye bre ya sika samu ni abia koye yi enka ebe ye nka school dan ni ade umbe ci ana nkroma ci sika iguru buto mo de na mo a ana se abaye nwenshi wo yesu a na na do wo bre sika de bia komu mu de na me de mi nim sika do akomu de ye jamu aja mo ye yi ana betimi ditakie na mo be ka tre eno ana misajima gusu a wo ka no wache muska ye de akomu nti onanu besi na wato aso ma hello. Hello, madam. Eja udini baby afrefi. Asemwe ka sefri adansi obuasi probi efe o kawo na kurom. Yo, kawo na kurom for hu ya so mai. Me pa to ye hu ye pa Adom 106.3 minimfi director no workers mu nyina so hu ye. Ye hu ye pa. Ye da sumdie hi Kristo afi. Na kaka mesmeka e dia first school feeding program no hono se. Ya ne te se bi mu wie nia no. Me na me enu no aye se enfa koma school for no. Esi krono esimpa na men tinka se ye do bie ko gira emra enim na eniane no e ka ye bo ho sane papa no so ka ye no so no ye mo body hu ka ye bo iti se e ka ye bo sa free sinya aye ho no enya akaketwa ye ho fantu dwa na bie hu na men ka mo ho wai bye bye on kan so hu minua hello minya ba majo mejo sueja da nyamia se afia be kan afia hu na de na me ya mpese me ma credit kaka ebe de menya odi ama na no so se ko jokromo yo nana eni emeji na achire why baji ayo ma se meji ho pa na ma pe french se me bi so me kan ho na o se french mu ampa medase na to asoma me be ko ma se me so no e se mpesi me hu se e fin ene company phobia am beba unu mbe ye akonta bia o school yi hu education no bi ka se study ba ku ni patent me e mo hu se politics no mo ye na mpani fo mo be kan o me hu se nkora ni kwa an enjoy pa no mu kola no kwa no kom so mbeka se e bi nyawe di a kom beka ho ade so mu so ye di nyampe ni fo no beka ne na kenim so ndisi fo ntim betena o se study ba ku ni patent ni che a mati ma so penti obi ba betena mu si do no de sade ba mu pam ni fo mi tiama mesa ne papa ya da seminia hello ebi wa majo mejo sueja udini baby afrefi onya be mai be ne me ka safi kwa benya wada ma me nshi John Dramani ma ma ne le ma clip let me say me e coming kwanka this free SHM look at it again because from nyen krofone kasana wan shake yan this results the west of on let's remonti e futu me that say yes ya da sie ben ne wo dia aba hello everyone eja ma me fa ntwato everyone no happy birthday awada papa medase ya ko asho so de asho akwa ka o fie o e be nya ni sa everyone ye me ka ka de say empemfo na ehwe free high so no me so omo woni ko aduan na omde ko school headmaster bi ni nkofo na enwe so pe ni bi aye ba ko maduan no bu ha term no say aduan bi ka the next term no no ka tin ba ko say ono o bulu bo won o fa man sika wo wa de agi say gu kutoku and the echo for school feeding let's say abani sure dey say the free education no any aduane amu no omde ko no afeso a no ka che we expect and say omom perfume rice na omde aduane ba no omde atie fim the echo for owo fim no because it's headmaster say ebo abane ko no the from papa ombo ni ko school feeding no and so ombo ko no papa ebi obi ntas nana mo ko na ka say yo nana me na wasina yemfa ensi wo message man so
sika no ase yede awremu no from 2017 no from 2017 to 2019 no yede 1.2 billion Ghana cedis ena eye fangu sika ena awura free SHS no mu na yenkan hu se enye fangu sika nko na yede support program no but near ye free fangu sika mu 1.2 billion Ghana cedis na ubisa mi se yemma nka yemma awufo na ombitime tua no omuntua na omuntimi ntua no omo manonko me gidi se nkomo a ewo se Ghana fo nyina yedi si yedi na yeti ye ho ase se education no ehia fango sika no ye nyina yedia nti se education na ye pese ye de fango sika no na ye nyina ye nya ho mfaso a nkomo a ewo se Ghana fo nyina yedi sa nkomo no pache wati ase na midi kan se senia na ye de fango sika no edi djuma mribi atwam ene sese from 2015-16 by ni djuma yesan edi a ensisan abam a eso ani kakra pacho wati ase enti nkomo a ewosi nyina yedi na nyina yete ye ho ase se fangu sika nyina yedi nti yemfanye free yemfanye no ubia ehun ha no nkomo a ewosi nyina yedi ansana me free so aba Mr. Dwamna so no na o kamma no emma dodo se ma no intake no increase percentage ne yesen na schools are your no about 50-51 total enrollment no about 41%. Na metimi na man de no oda hwe man de no ma me yebre ne yaso na memra Mr. Dwamna ho na memisa Mr. Dwamna Mr. Dwamna se ni yenim ne se yenim se nye oyeni sika no nko ene ye de so free senior high school na se nanso kese no efri ho na eba no correct oyi ebiribi bedu amanasa ebiribi bedu dudu ayenya no so bete eti wose ye pe other means a betumi afa so a sustain free senior high no ana se yemfie ni nto oyi no so enru ho na nyame abehwe yen emse we de waka asem a ye kan ho asem earlier ye chairman Dr. Mantiao ejina committee na nam eka asem a wakan ya just that or no kan no kwan for so say obi friend no kan say mfie bi atwam no na akuafo koko akuafo omukua omoye ne ye ma scholarship efree mu. It was one source of funding for education and awofo bi wo ho ase okwan ye bie ma wo mo a me sure so omani beje ho se omo be support a program no your companies bi wo ho a omo line for education a omo de support schools ni ade a ekwan bi anti no piak ye position ba ko a ya aka e wo free SHS ho ne se yemie ekwan no ma omanfo no enkyere wo no ma adwen e wo ho ye depoliticize no. Because they say Akua to say wunya ka free SHS pe na opposition MPP for there na omudwin say MPP for there enti no obi dwin say MPP for free so a aban for from ban ebi ana wasesa no ye piak de ye nim say no cross enya no kro enya no na ya asem na mum ne ahia ye ne say yen nyina asoman for no ye ni ho nkomo say ne amenu ma kan no na ya dwen ko bankrom say isan se fan wusika na ebesa da achinti yemfa other sources of funding na sources na enye diversified ma se fan wusika no kofo mumpa program no yetimi ato yetumi anya bi message man when man percentage na mame metimi abobo figures ni bi but intake no the increase by 41% a man a doso yeah that's it 41% yeah that's it pa abusia me kai wo say nyame ya dwomo a Joy FM yakoma ye bo ho ban race for heart afi so de ye de hye so third edition na eba so no iti bo modern 2020 fa hu chem nyame ya dom abosumi ni de twa to 29 February ya ena race for heart eba so Joy FM adaroma abusia brabetu mirika kakra ye hyase
efia yi mensa e de akopedua se 29 anopa no 9 pa mu pepepepe 4:30 na wo de watumi kakra ne afro bepo no ye koyanim kakra wo mra na chese ahoden atumi aba se wo pese campaign na ye no wo do hu hyem bi wendo se ni nyina number ni nie 0559732 na watumi ede wo ho ahyemu amaniema atumi akoyie abusuan fansia na ye namase mpanimfo ebe fie ha anwumre ye da wase mpanimfo mienu ena yensa eka bon owura azidwamna administrative manager ye abo pia ke no owura makajiman technical manager ye on so ewo pia ke da wasese obeboa ye chemu odi amaye no eboa ye papa nti say wo fie a wahu free senior high ne sane eniema esi eko ewo mi producers listo wo kwadwofojo abednago asante esi edukwam kulenu ena Felix Anima Paul Facebook live adaroma Mary ena de yeto ho misumidin Akua Boakyewaa Yiadom yada lomo bites agbeve heba center ena Franco Trading Enterprise ase ewo moa wode aboayen wo a wo frebe aso wo a hwe Facebook live yade aseda emamu nyina abusuan madam ase ema monitia munyimi phone na yemfansia